Ia-confirma el City Health Officer Dr. Rodelin Agbulos na press conference na Sitiol este día kay 6 mga empleyado del gobierno lokal el positibo el resulta na drug test. Parte según este 6 mga empleyado na 234 mga empleyado del gobierno lokal quien voluntariamente ya tumabaho na mandatory random drug test kaya conduci el Oficina del Salud na City Hall después de la inauguración del mga nuevo elegido oficiales del ciudad del junio 30 este año. Tiene esta que hace con el Ejecutivo Orden BC 188 que man issue el alcalde Maria Isabel Climaco que tamanda con todo el mga empleyado del gobierno local y mga law enforcers na syudad para tumabaho na mandatory random drug test. Pero no hay conforma nombra si Agbulos con este 6 mga persona siguiendo con el Acto Republica 9165. I cannot give you as to the names, I cannot reveal as to the office because I have already confided my legal officer. I can say 234 cases were the number tested and 6 were found positive. Asugun ko Agbulos, esperanza conduci sila otra vez confirmatory test con este 6 mga empleyado para asegura que justo el resulta del primer test que conduci sila. Si Agbulos si habla, initial drug test de metampenamin o shabu y marijuana lang según el cosa sila conduci del junio 30. Y tiene posibilidad que hindi accurate el resulta, razón si porque tiene que ay conduci sila otra vez con el confirmatory test. Tiene kasi mga not only in drug testing, even in other forms of testing, like even pregnancy tests, tasali sa mga false positive, false negative results, no? Because there are a lot of contributory factors na porque leman false positive. El uno, el metabolism del un persona. El otro, el cosa le ya toma, ya come, that has an effect na test del laboratory test, no? So sometimes when there is a false positive result, the doubtful sequital result, tamira, no? Instead of 3 lines, tamiragda 3 lines pero bien faint ele, we consider it as false positive. So we do again the re-examination and re-evaluation of the same urine sample. So once man salikel dol negative siyempre or dol doubtful siyempre, dol false positive siyempre, that's the time we send this, again the specimen for confirmation to a higher laboratory because we're just doing the immunoassay, and if we have to have a confirmatory test, this will be sent to Manila for the gas chromatography evaluation. So amo sa el mga laboratory examination, no, being confirmatory kel. Total de más de 2,000 mga empleyado del gobierno local el esperanza tumabaho na mandatory random drug test. Y asugun ko Agbulos, posible que tiene pa otro el quien ay sale positivo fuera con este 6 mga empleyado. Mientras tanto, ya habla el alcalde Maria Isabel Climaco que seryoso ele para eradicar con el droga prohibido entre el mga empleyado del gobierno local. Ta afecta según en este clase de malvisyo na trabajo del un empleyado. That's why there are people that are already being absenting themselves. We also discovered some employees cuando ya deklara mandatory drug testing, busca sila excuse not to be tested. So again, it is already a warning for us to really pursue them. And then number 3, the frequent absenteeism of the employee and sometimes the borrowing of money are some signs that there is a problem. Being a problem, we just do not shy them away, but remedial measures will come in. El legal track, si Attorney Carbon, and el remedial measures, si Dr. Agbulos. Ya asegura también al alcalde que hay enfrenta castigo a aquellos quien ay sale positivo na drug test pero tiene que ay sige según sila con el due process of law. Si ang test to positive, necesita tamen to sa ka-revalidation, retake ko na tamen para man confirm. But Judge Carbon Attorney Carbon is preparing also the civil liabilities for them, no, on that particular process. Puera na mga empleyado del gobierno lokal, seryoso también según sila na diila kampanya kontra droga prohibido na entero syudad de Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.